تصمیم مقامات تاجیکستان برای نامنویس کردن شهروندان شریک در جنگ اوکراین. وعده یک بانک خارجی در جهت اختصاص 500 میلیون دلار به نیروگاه روغن. تهیه برنامه آموزشی برای مهاجران کاری در روسیه. ادامه پیکت ها برای آزادی عبدالله شمس‌الدین، این دفعه در دوسلدورف. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند روی خط تاجیکستانیان اشتراکچی در جنگ اوکراین از دو طرف را ترتیب دهند. رادیو آزادی با تکیه به منابعش میگوید طی یک جلسه مقامات قدرتی تاجیکستان تصمیم گرفتند تا هر نفری از شهروندان کشور را که از طرف اوکراین یا روسیه در جنگ شرکت میکنند نامنویس نمایند. اما این فهرست مقامات آن تاجیکستانیانی را که همزمان مقام شهروندی اوکراین یا روسیه را دارند شامل نمی شود. منبع میگوید طی این جلسه همچنین گفته شده است تا علیه آن شهروندان از تاجیکستان که در این جنگ شرکت می نمایند پرونده جنایی باز شود. در این ضمن دو نفر از خویشاوندان آن شهروندان تاجیکستان که از محبس های روسیه به جنگ برده شدند در گفتگو با منبع عرض داشتند که مقامات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با آنها صحبت انجام دادند. تصمیم مقامات تاجیکستان در رابطه به تشکیل فهرست تاجیکستانیان شریک در جنگ اوکراین در حال است که پس از حضور شهروندان کشور در صفوف داعش در خاورمیانه قوانین تاجیکستان مورد بازبینی قرار گرفتند. از آن به بعد شرکت تاجیکستانیان در جنگ‌های کشورهای خارجی با عنوان زرخریدی قلمداد می شود که جوابگری جنایی را به دنبال دارد. از طرف دیگر اکثر شهروندان تاجیکستان که از طرف روسیه می جنگند یا در این جنگ کشته شدند تاجیکستانی های زندانی در این کشور گفته می شود. اما مدافعان حقوق مهاجرین میگوید اگر قسمی از زندانی‌های تاجیکستانی در روسیه به صورت اجباری به جنگ رفتند، قسم دیگر را به وعده عفو و آزادی به این جنگ بسیج کردند. این در حالی است که مقامات روسیه اقدامات جلب کارگران مهاجر به جنگ در اوکراین را بیشتر کردند و چند مورد از این گونه تبلیغات را کارگران مهاجر در ضمن دریافت مجوز کاری در این کشور رسانه‌ای نمودند. اما تا این لحظه مقامات تاجیکستان در این راستا هیچ واکنشی رسمی به این گونه اقدامات مقامات روسیه نشان ندادند و خبری تهیه رویخط افراد شریک در جنگ روسیه در اوکراین نیز به صورت رسمی اعلان نشده است. بانک سرمایه‌گذاری زیرساختارهای آسیایی برای ساخت‌وساز روغن 500 میلیون دلار اختصاص خواهند داد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگویند در این خصوص جین لوسین پرزیدنت این بانک در دیدار با امامعلی رحمان در پکین خبر داده است. این که مبلغ کمک است یا قرض، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در این خصوص چیزی نگفته است، بلکه آن را مبلغ امتیازناک نامیده است که شرط‌های دریافت و بازگردانیدن آن نیز نامشخص است. ضمناً امامعلی رحمان بانک سرمایه‌گذاری زیرساختارهای آسیایی را شریکی با اعتماد خوانده ابراز اطمینان کرده است که این دیدار بر نبض نوی از توسعه روابط چین و تاجیکستان زمینه خواهد گذاشت. به اطلاع منبع سرمایه‌گذاری توسعه زیرساختارهای سبز در امور حمل و نقل، انرژی، خواجگی منزلی و کمونالی و شهرداری از دیگر موضوعهای مورد تمرکز دو جانب بوده است. بانک سرمایه‌گذاری زیرساختارهای آسیایی یک سازمان سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که پیشنهاد تشکیل آن از طرف چین ارائه شده بود. تحریک همکاری‌های مالی در آسیا و اقیانوسیه، سرمایه‌گذاری طرح‌های زیرساختاری در آسیا از راهسازی و ساخت‌وساز فرودگاه‌ها تا نصب دستگاه‌های مخابراتی و ساخت‌وساز منازل گرانقیمت از اهداف عمده این بانک گفته می شود. باید گفت در ماه فوریه امسال نیز بانک رشد اسلامی وعده داده بود که برای ساخت‌وساز روغن پول اختصاص خواهد داد. نیروگاه برق آبی روغن از طرح‌های کلیدی برای تاجیکستان است که ارزش عمومی آن 8 میلیارد دلار برآورده شده است و فعلا برای تکمیل این طرح به نه کم از 5 میلیارد دلار نیاز است. آژانس فدرالی امور ملت‌های روسیه به تهیه برنامه آموزشی برای کارگران مهاجر در این کشور
шурӯъ кардааст. ба иттилои парламентская газета, ин оҷонсӣ ба таҳияи барномаи омӯзишӣ барои созгории коргарони муҳоҷир бо шароити Русия оғоз кардааст. Аз 1 июли имсол дар дастури кор қарор мегирад. манбаъ мегӯяд, ин барномаи омӯзишӣ барои муҳоҷирон ҳовии иттилооте марбути қонунгузории Русия дар бораи муҳоҷират, кор, қонунгузории маъмурӣ ва ҷиноӣ хоҳад буд. ҳамчунин ин барномаи омӯзишӣ барои муҳоҷирон иттилооте дар заминаи меъёрҳои ахлоқӣ дар ҷомеаи Русия ва қавоиди иҷрои русуми динӣ дар ин кишварро шомил мешавад. Игор Баринов, мудири Оҷонсии федералии умури миллатҳои Русия гуфтааст: мо аз ислоҳи созгории иҷтимоиву фарҳангӣ ба мусоидат ба созгорӣ хоҳем гузашт. Ба гуфтаи мақоми Рус, марҳилаи баъдии озмоиши навоварӣ дар чанд минтақа бар асоси нуқоти аслии вуруди муҳоҷирон роҳандозӣ мешавад. дар ҳамин ҳол Игор Баринов афзуд, ҳарчанд раисҷумҳури Русия барои баргузории давраҳои озмоишӣ ризоият додааст, аммо зерсохторҳои дурусте барои анҷоми ин давраҳои омӯзишӣ то ҳол фароҳам нашудаанд. бинобар ин, ба гуфтаи ин мақоми Рус, вазорати умури дохилии Русия ва Оҷонсии федералии умури миллатҳои ин кишвар ба тавофуқ расиданд, ки ба ин манзур аз марокизи муҳоҷирати вазорати умури дохилӣ истифода намоянд. ҳамчунин қарор аст, дар робита ба ин масъала аз зерсохторҳои афроди кордиҳанда дар Русия низ истифода шавад. Русия ба унвони кишварҳои умдаи муҳоҷирпазир аз ҷамоҳири Осиёи марказӣ эътироф шудааст. ҳамчунин гуфта мешавад, ҳамасола ниёзи бештари ширкатҳои русӣ ба нерӯи кории хориҷӣ меафзояд. аммо дар баробари ин мақомоти интизомӣ ва ҳифзи ҳуқуқи ин кишвар борҳо эълон карданд, ки ҳузури муҳоҷирони зиёд дар Русия мунҷар ба афзоиши ҷурму ҷиноят дар ин кишвар низ шудааст. ба назар мерасад, ба ин далел аст, ки мақомоти Рус ба сурати ҷиддӣ ба танзими равандҳои ҳиҷрат дар ин кишвар иқдом намуданд. фаъолоне аз Олмон ва иддае аз тоҷикони муқими ин кишвар ба пикетҳои худ бо талаби баргардонидани Абдуллоҳи Шамсиддин ба Аврупо идома медиҳанд. дирӯз ҳам онҳо бо ин талаб дар Дюсселдорфи Олмон таҷаммӯъ карданд. тазоҳургарон, ки шомили фаъолони ҳуқуқи башари Олмон, ҳамкорони собиқи Абдуллоҳ, фаъолони тоҷик ва дӯсту наздикони ӯ ҳастанд, дирӯз дар назди парлумони минтақавӣ дар Дюсселдорф таҷаммӯъ карданд ва барои баргардонидани Абдуллоҳи Шамсиддин ба Олмон шиор доданд. ин 15-умин пикет барои раҳоии Абдуллоҳи Шамсиддин аз зиндон дар Тоҷикистон ва бозгашти ӯ ба Олмон буд. фаъолони олмонӣ ва ҳамкорони собиқи ӯ мегӯянд, то озодшавӣ ва баргаштани Абдуллоҳ ба Аврупо, пикетҳояшонро идома хоҳанд дод. қаблан ду тазоҳуроти бузургтар аз ин бо иштироки беш аз 100 нафар дар назди сафорати Тоҷикистон дар Олмон ва Бундестаг низ баргузор шуда буд, ки даҳҳо нафар аз фаъолони тоҷик аз чанд кишварро гирди ҳам овард. дар пикети дурӯза бошад, падари Абдуллоҳ Шамсиддини Саид, яке аз роҳбарони феълии ҳизби наҳсати исломии Тоҷикистон низ ширкат кард. ӯ ва дигар наздикони Абдуллоҳ мегӯянд, сабаби аслии боздошт ва ҳукм ба зиндон шудани фарзанди ин мақоми наҳзат ба фаъолияти сиёсии Шамсиддини Саид рабт дорад. Абдуллоҳи Шамсиддин, писари Шамсиддини Саид, аз Олмон ба Тоҷикистон ихроҷ ва баробар бо расиданаш ба Тоҷикистон аз тарафи мақомоти амниятии кишвар боздошт шуд. таи чанд рӯзе, ки Абдуллоҳи Шамсиддин дар боздоштгоҳ буд, мақомоти амниятиву интизомии Тоҷикистон аз ифшои ҷойи боздошти ӯ худдорӣ мекарданд. аммо пас аз чанд рӯзи ихроҷаш, Абдуллоҳи Шамсиддин аз тариқи телефон ба ҳамсараш хабар дод, ки ӯ дар боздоштгоҳи Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон аст. ахиран додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ Абдуллоҳи Шамсиддинро бар асоси қисми 1 моддаи 307 кодекси ҷиноӣ гунаҳкор дониста, ӯро ба 7 соли зиндон маҳкум кард.